la poi diet bene che due te unyo be. ati winyi ma bere da. Hmm. La mega ye buri put unyo be. Let me try to take my setting. Well, I don't think my bad. Okay, till live the actually pro Evo TV and tie one kiri Martin Brian Berichane ono atem ni wanen lok madong kum chenne ma kiberu ka fundraising mi konyo dano kid mi neno pero mo por kum lo ka actually yin ma chalo dano mai beru ka yelle matek mi neno ni ko pa ka olo ki winyo olo ka beru o ma yo mo pa ene lo kom ngom lo kom jom maduong ma beru ka time chalo chan mogo manoti kom jo madong megi mogo manoti yo kenywa am poli ni berie ento ko ka ti lo kom chiane kun ngat makata ki ko ni ulunyi mano bori ni inye beru ka tich maber idong nying jo mo kane obedo marach and controversies obedo duong chino mo miete ko highlighting ngo ko mo bedo ka time bo down Be amiaro poi mate. Amiaro poi chuny na dik. Yan ka yot kwa machalo achul mo yere me uluto ni mano tatime amiaro poi mate kareda. Lok ma ine winyi lok pate kakare kibola mianwa Jes son ma ente UK kuberi chawani. Ingeyo mukwa luwa kenying ni Candano Felix Alturu the second atie la Ruach Paluo community. Ingeyo be la Ruach Paluo community po berugen mayot. Achako kati kinera me be la Ruach Paluo community piana nena nywa maluro gitar wa kere pulkar ke chere la ganam gen kinera wa dakelwa wani ko kia no gen anu chuaro chunyo wa amine me chako teach Paluo community. Donc itij ma beru ka teach ati teach ma dano ma pol go beru ka neno ket ma tiu kere piana tiu mo wala bon karo ke mo ido na pa beru dano ma doga ke laro twal ki pol lo ka wen lo me ripe lo me mare ki i lo ma beru ka lo ne dano ma go ero mar ano beru tie ma pol reda o wego e kair ma do ko bieno ko le bagre ko ma chuli a chuli ma pol ko bieno bara go wai al turo do la koridor ma ine doni donc dare kajo paramo wego lok ma pajo ngeyo lerti yata ke gan ki wega yabu don duro ma yabu don duro ngeyo ma talo tegi gen dak gumara chul ka kala dan ki korgo ko ana be mi ko ma ta lok me don duro wek dan ngene kam ma don duro dan ma pol be cha Wekon yen ka dure kano dur pero mo timo gi bo uluto mier gi mo betie mano ber gi cha wek nen yu me chung gi dan ma mai kwa madonga yabu lok me rai siling dana chiel ma ke luoni Gisu kelo eno kupe ke ana wacha Alturu chung kila mero la ke en tie dan ma bere da ko dan ma ar ki eno ne inu gir ma wana te ka yine pien ingeo tic pe ka pero mo dwar ka ngar mo no ka ti roi fil ke mo go ni ngat ma par pe ka da wego madong wan wa yabu tic wan ke gi tiju ber ka wot ma bere da matele mo ber pe kinwa yato mado ka te ilok mai accountability ene ka madong jimu yabu jana ke ye pien di jimu kene dong ge yabu karne kin jimi mum yer no pe ke kadgi jima pole da kidong dan ma go ber kara chene gidong gen ko nano gen ane gu no ne ane lok yu ngo ke kar ji mano bana wal ngar mano ke char kalimo en nyu ngar ma ke gonyo en ke buchi no pe mo go dak pa ye ne gen ane gen matiu lo ada madong mano ber ko gonyi ke lo walin ki lok ane ma walin ki lok da kwa cha ko lok me la mo because ngi per me balalo pete lo peti area chele kan ti lo madong wa winyo ne ke ma ko me wa da ga
So ma yabu don duro dan yabu chwalo chere ma megi la mera ma challa ke eno ne an kuma en beno yabu ni en beno mirera ke wai baloko no wen twin pakara kangan mo rai buri biru chele gangliel kangan mo bine gangliel wai ke mi chiling en gilat gi dago palata unyo ke mi kindala ta yin dak pe romo controlling manyurni ka donge mi jimi wen pe konyo ka ene pe gien marach a don wan ne an kuma mo donye romo ma wan ma gwe kere ngwech wa chero kere ket gu mo konyo wa mobilization me kele ti ma agi pala be wa kele ti don wa kele ge la mi ma en don ra ko en da ko jago be mi ngwana ye ni pe ngo wan wa chero ket gu ku ne ne no wan na wunu duro tingi ya chule kai wunu ko ke tian lo gare yo bi la mi tingi bi la mi tingi ma don wa wunu bi la mi kunte wun ni dano to ko ko le ke to ran wa ka tar ko penji da to ga tar yo no mo ana ga mo ma da ga mo lo kum no chunyo ya bu chwe ko ba nge tora ma che ma no ko fen na la ke gloria mo ko an wuti ne don mo ta ko le ko en don dano ma don gon go wa ke no me gi to yang ge ne ko me no ko no mo anyo mobilize ha ni ta ko ki mo ki maraj yo ko la mi wa je station en ba oberken dano ma ko ra che ne o kata ke chwe chunye ma chwe chuny on pe en ken yo kata ke dan ma pol na ke chwe chuny kata te ka jo ya wai pa jo pe ko ko mo bani wa chu ko wa lo wa te ke nya ku ya ye kin wa ma dong ana wa ju ku me no dan ko cha ko kwe eto kwe ma dan kwe ni gen kara kin ni ga mo ina futte chuny mai no ni rwata wa mo kan mo rwata ni no wang tie o no i ne ne wang mo ni te ma be do twal ki Well, Alturu, Ladit Alturu. Hello, Ladit Alturu. Yes, Ladit Alturu. Felix. Alego jo matikana no actually pro Evo TV. Wati live chane ki Candano Felix Alturu. Ma entika tia tulokom ko chilling pa Balaalo. We're calling a muting volume and Nenchalo network tiga yellow. As I try to get back to him, let's stay a little bit closer to the Ghana. Alturu. Well, network tiga yellow Alturu. It is very stable on my side here, but I've realized on his side, yeah, priority, yeah. I've checked all my technical areas here. Everything is okay. Let's wait for him to bounce back. A very patient, just a few minutes. Ramos setting video quality. You need one thing. We have to jam data. No, as you wait just a few minutes. We are contacting Kongal too. These are things.